Pozdrav ljudi, danas ćemo snimati video o Monk klasi, to jest napravit ćemo buildove za dvije podklase, Way of the Open Hand i Way of Mercy. Mi smo Dice Dragon, ne kao zmaj od kockica, nego kockasti zmaj i ovdje pokrivamo sve vezano za D&D. Za obje podklase ćemo odabrati Dragonborn rasu iz Fizban Treasury of Dragons knjige, koja će se uskoro pojaviti na policama Karte magike i u njihovom web shopu. Odabrali smo Dragonborna iz ove knjige zato što kao prvo dobijemo +2, +1 na bilo koji ability, zato što dobijemo damage resistance na prvom levelu od tipa zmaja kojeg smo izabrali. Dobijemo breath weapon koji je u cone 20x5 fita. I tip damage-a je kojeg smo naravno zmaja izabrali. Uz to možete taj breath weapon zamijeniti za jedan napad i možete ga koristiti puta po danu koliki vam je proficiency bonus. Za ability uzeli smo opet point buy, 15 dexterity, 15 wisdom, zato što nam je to jako bitno za monka. Tu smo dodali +2 na dexterity, +1 na wisdom. Onda smo uzeli constitution 14, strength 9 i wisdom i karizmu 8. Monkovi koriste simple weapon i short swordove i ne mogu koristiti armore i shieldove. Što se tiče proficiency, odabrali smo acrobatics i stealth. Na prvom levelu monkovi dobivaju unarmed defense ability, pomoću kojega kada ne nose armore i shieldove, onda im se zbraja dexterity i wisdom za njihov armor klas. I uz to još dobijemo i ability martial arts, pomoću kojega kad se borimo goloruki možemo dodati 1d4 damage plus naš dexterity modifier na napad i na damage. I ta nam se kocka damage daje nam se povećava na određenim levelima. I to se važi isto za naše monk oružja, koja su znači taj short sword ili neki simple weapon. Na drugom levelu možemo koristiti našu ki energiju i dobijamo ki bodove, to jest 2 komada i onda dobijamo svaki level po jedan ki bod. Oni nam služe da upogonimo naše monk ability koji su na drugom levelu Flurry of Blows, Patience Defense i Step of the Wind. Flurry of Blows je ability pomoću kojega kad napravimo atak akciju možemo iskoristiti još 2 goloruka udarca ili 2 unarmed attacka, kako bi se reklo. Zato nam je dexterity jako bitan kod monka. Patient Defense ability za jedan ki bod možemo kao bonus akciju iskoristiti dodge. Step of the Wind kao bonus akciju opet možemo uložiti jedan ki bod i dobiti dash ili disengage. I svi skokovi nam se poduplavaju. Da bi povratili sve vaše ki bodove, morate napraviti short rest, ali kod monkova short rest iznosi samo pola sata. I kada za neke vaše ability treba će vam DC, taj DC vam je 8 plus vaš wisdom modifier plus proficiency bonus. Uz to još dobijamo unarmed movement koji vam automatski povećava vaš movement za 10 fita i sada iznosi 40 fita. Na trećem levelu dobijamo naše monastic traditions ili naše podklase, Way of the Open Hand i Way of Mercy. Way of the Open Hand, znači kada izaberete ovaj monastic tradition, vi ste naučili kako manipulirati tuđom ki energijom. Tako da kad iskoristite Flurry of Blows dobijete sljedeće 3 mogućnosti. Da meta mora rolati Dex Saving Throw. DC za Saving Throw se određuje 8 plus vaš Wisdom modifier plus Proficiency bonus. Ili će taj neprijatelj biti prone, onda može rolati Strength Saving Throw ili biti odgurnost 15 fita, ili možete odabrati efekt da protivnik ne može koristiti reakciju do kraja vašeg turna. Way of Mercy, kada krenete s ovim monastic traditionom dobit ćete odmah proficiency u Insightu i Medicine i dobit ćete proficiency u Herbalist Kitu. Uz to odabrat ćete jednu masku koja ide preko lica i vi je koristite dok koristite vještine ovog samostana. Hand of Healing ability, pomoću njega možete
kao akciju za jedan key point, nekoga dodirnuti i izliječiti za jedan vaš martial art die plus wisdom modifier. Ili kad koristite Flurry of Blows, možete jedan od tih udaraca zamijeniti za liječenje. Protivno Hands of Healing imate i Hands of Harm, pomoću kojega kada dodirnete jednu metu, možete mu nanijeti necrotic damage koji isto iznosi vaš martial art die plus wisdom modifier. Ovaj ability možete koristiti samo jednom po vašem turnu. Na level 4 dobijamo ability score improvement ili fit. Mi ćemo uzeti ability score improvement i dodat ćemo 2 na dexterity, znači sad nam dexterity iznosi 19. Dobijemo još ability slow fall, pomoću kojega kad pademo s visine možemo ublažiti taj pad za određen broj hit pointa koji iznosi 5 puta naš level. Na 5. levelu dobijemo extra attack, znači sad napadamo 2 puta. I dobijete ability koji se zove Stunning Strike. Pomoću tog Stunning Strike-a kad neko napadnete možete iskoristiti jedan key bod i probati stanat metu ako ne uspije saving throw, Constitution saving throw. Na 6. levelu dobijamo ability koji se zove Key Empowered Strike. Pomoću tog ability-a svaki vaš unarmed attack postaje magičan. Dobijemo ability unarmed movement, znači još nam se poveća movement za 5 feet i sada iznosi 45. Na 6. levelu dobijamo naravno i naše monastic traditionse. Way of the Open Hand dobija ability koji se zove Honors of Body. Pomoću njega možemo se liječiti za 3 puta naš level hit pointa. Za Way of Mercy monastic tradition dobijemo ability da možemo nekoga kad koristimo Hand of Healing možemo ga izliječiti od jedne bolesti ili ga možemo maknuti jedno od ovih stanja kao što su Poison, Paralyze, Deafness, Blindness ili Stunned. A kad koristimo Hand of Harm možemo nekome izazvati Poison stanje koje traje do kraja našeg turna. Na 7. levelu dobijemo super cool ability koji se zove Evasion. Kada bilo koji efekt koji zahtijeva dexterity save ide na vas, vi možete, kada uspijete dexterity save, dobiti 0 damage od tog efekta, a ako ne uspijete saving throw, onda dobijete samo pola damage. Dobijemo ability Stillness of Mind, koji možemo kao akciju maknuti jedan od efekata kao što su Blindness, Frightened ili Charm. Na 8. levelu dobijemo opet ability score improvement ili fit. Ovaj put ćemo uzeti ability score improvement i plus 1 na dexterity i plus 1 na wisdom. Na 9. levelu dobijemo unarmed movement improvement i sad pomoću tog ability možemo se po vertikalnim i tekućim površinama kretati bez da padnemo u njih ili sa njih. Na 10. levelu dobijemo ability koje se zove Purity of Body i sada postajemo imuni na Poison i Disease. Još dobijemo poboljšani unarmed movement, znači doda se još 5 fita na ukupni naš movement koji je prije ovoga iznosi 45 fita, sada iznosi 50 fita. Na 11. levelu opet dobijamo naše monastic traditionse. Za Way of Hand dobijemo ability koji se zove Tranquility. A Tranquility ability naš smo način kako da uđemo u posebno stanje meditacije s pomoću kojega nakon long resta dobijemo spell effect Sanctuary, to jest Sanctuary spela. I ono nam traje do našeg sljedećeg long resta. To se tiče Monastic Tradition Way of Mercy, za Hand of Healing sada možemo iskoristiti kompletan Flurry of Blows da healamo ili koristimo Hands of Harm da umjesto jednog Flurry of Blowsa nanesemo necrotic damage koji znate u vrijednosti jednog našeg damage die-a plus wisdom. I naravno to možemo napraviti samo jednom putem. Na 12. levelu opet dobijemo ability score improvement ili fit i mi ćemo diznuti na ovom levelu wisdom score za 2. Na 13. levelu dobijemo ability koji se zove Tongues of the Sun and the Moon. Pomoću ovog ability-a možemo dodirnuti sa našom ki energijom umova i drugih bića. I ako one imaju jezik, mi njih razumijemo i one nas razumiju ako im pričamo nešto. Na 14. levelu dobijemo ability koji se zove Diamond Soul. Pomoću ovog ability-a postanemo proficient na sve saving throwove
i ako ne uspijemo neki saving throw, možemo za jedan key point, to je keyboard, rerollat taj saving throw, ali onda moramo uzeti taj roll. Tu nam se i povećava unarmed movement za još 5, tako da na ovih 50 fita koje imamo sad movementa dodamo još 5 i sada iznosi 55. Na 15. levelu dobijemo ability koji se zove Timeless Body. Pomoću ovog abilitya mi više ne možemo magično stariti i ne treba nam hrana i voda da bi preživjeli, ali naravno možemo umrijeti od starosti. Na 6. levelu dobijemo opet ability score improvement ili fit. Ovaj put ćemo uzeti ability plus 2 na constitution. Na 17. levelu dobijemo zadnje feature naših monastic traditiona. Za Way of the Open Hand dobijemo ability koji se zove Quivering Palm. Pomoću ovog abilitya prenesemo smrtonosne vibracije na našeg protivnika koje traju ukupno dana koji smo mi level. I kada odlučimo u tom periodu, možemo iskoristiti akciju i ta meta mora, to jest naš neprijatelj mora rolati Constitution saving throw. Ako ne uspije Constitution saving throw, pada na 0 hit pointa. Ako uspije saving throw, onda dobije 10d, 10 necrotic damage. Za Way of Mercy Monastic Tradition dobijemo ability koji se zove Hand of Ultimate Mercy. Pomoću ovog abilitya, ako vidimo metu na podu koja je mrtva bila unutar 24 sata, možemo je dići iz mrtvih sa 4d 10 hit pointa ako potrošimo 5 key bodova. Ovaj ability možemo iskoristiti samo jedan put po long restu. Na 18. levelu dobijamo ability koji se zove Empty Body. Pomoću ovog ability kad uložimo 4 key boda, postajemo nevidljivi na 1 minutu. I dok smo nevidljivi, postanemo imuni na sav damage osim na force damage. Ili možemo iskoristiti 8 key bodova i dobijemo ability koji se zove Astral Projection, ali ne moramo koristiti materijalnu komponentu i možemo povesti samo sebe. Na 19. levelu opet dobijamo ability score improvement ili fit. Ovaj put ćemo uzeti fit da malo boostamo hit pointe i uzet ćemo fit koji se zove Tough. Pomoću njega dobijete 2 hit pointa po svakom levelu. I na kraju na 20. levelu dobijete ability koji se zove Perfect Self. Pomoću njega kad počinjete rundu, to jest kad rolate initiative, ako nemate key bodova, dobit ćete 4 key boda. Eto ljudi, to je bio video o Monk klasi. Nadam se da vam se svidio. Molim vas, sve znate, like, subscribe i pratite nas. Sljedeća klasa koju ćemo obraditi bit će Paladin. Po meni definitivno najdraža klasa. Hvala lijepa, pozdrav, vidimo se.